Hala whalahia tu hani he tula do wala tala tutupu ke lata e mea whiawhi nei. Whakamua ko e palemia he atu Kuki Ailani ko e lilifu ko Henry Puna ko hoko mai ea ke motu he maamehao nei mo e whakawhileweia kia e hukui palemia he motu ko e lilifu ko Billy Tālangi. Ko e palemia Henry Puna ko ia ko e matapatu tangata wunga hau ke lata ai mo e whanoanga he Pacific Medical Association ko a manakia i ke kamata he aho pungipungi ke whalitali whenonga scenic matawai. O atu e BCN mo i poke tau ata nei ke malewa lele he maamehao nei. Ko tau si ai he whakatuwhanu niwe e taha whakawhilewe ia anga whakamotu tūnga he whamahani ka hoko mai ai tau takitaki he koutu ke he motu. Wa talia ki ai e taha takalo ke malewa lele. Ko tolo atu ai ke malewa lele e tau iki pule, ko e whakatunu whanu he whanu ke pule. Ko e tuhi kupulahi he whakatuwhanu sipihia mo i tau takitaki ngā hua he whahi ngā hua he whahi malolo sino he motu. Tokalonga whoki tau e ke kafo mo i tau tangata ngā hua ke he tau whahi malolo sino New Zealandi ni o mai pauaki ke lato me whanoanga nei. Pihia whoki me whalo tau e ke kafo niwe tunga a Dr. Colin Tukuitonga, me whalo tau e ke kafo tau nosi me tau pulotu he tau whahi malolo sino me tau tangata niwe ne ngā hua e ke motu ko New Zealandi si pihia mo tau puntu kehe. Mo lea e tahi se au tolu ngufulu e lau tolu ko amanaki ai ke hoko mai ke he whanoanga kakamata he aho pungipungi. Ko amanaki ai e whanoanga nei ke whakaosi he aho tuloto he whahi tapu nei. Koe whahi tapu e kua mole ne whakahaku mai he ofisa he kapeneta e taha walatala hangau ia ke palemia ko Sir Toke Tālangi. Ko i loa ai he BCN News, ko e pesini e liu mai e palemia ke he motu kai nā kai liua ia ke ngahua. Ko e maongaia ni ko lilifu hukui palemia, ko lilifu ko Billy Tālangi, ko eke mo hukui palemia ke he mga nei. Pihia he whakamoli mai he ofisa kapeneta he aho tuloto he whahi tapu kua mole. Pehe mai e tuhi whakaweha niwe ko e wala hiva pala tawhataha ne pehe mai, ko e hamangaho ni ha ko e ngangao po ke whano kehe mai niwe e palemia. Sinaka e maekia ia ke eke ai hana tau ngahua, ko tofa i niwe, ko e whakatunu whono, ha kua ole atu e whono he tau iki pule, to maekia ia ke he taha tohi, ko tohi ai i lalo he whakamailonga anga niwe, ke ko tofa e taha iki pule, ke tau se tau ngahua ko tofa he palemia a to hoko mai e mga aho ko maekia ai he palemia ke liu tau se hana tau ngahua ko tofa. Po ke kua whano ke he tuaia ia mai he hana ko tofa anga. Kai nā kai whakamahino ke he tuhi whakawe ko e whai mga aho whawhasi na kai ke he tau mga aho ko fuakiangi ke he palemia ke nofu ke he mai he ko tofa anga ko e palemia he motu. Ne liu mai e palemia ke he motu he whahi tau pue kua male tali mai he whinatua e ki New Zealand he mahina hai ulai. Nā kai la ki sia whoki a ia ke he tau toloanga tangata he motu, tali mai he mahina hamasi he tau nei. Nā kai tokaloanga ne whai tohi ole atu ke he tau punga hua he whakatu whono. Ko e whai tau puka mole ne liua i whakailoa mai he mtakau pulenga hua he whakatu whono e tau manako ke kumi tohi ole ke lata e mo tau punga hua toka noa ke ngā hua ai mai whakatu whono. Pehe mai e takitaki komisina ke he mtakau pulinga hua, ko Victoria Posimani, ko i liu ke kumi tohi ole ha kua nā kai tokalonga e tau tohi ole ni maua. La whikilonga, ka whai hikianga ke tau job description to liu ke kumi tohi ole whoki. Moe taha e punga hua ne nā kai talia he tangata ko whiwhilia ia e punga hua a siliua e ke kumi tohi ole whoki. Pehe whoki ia koe mena kua mahuinga lahi ke he tau tohi ole ke katoa toa mo mai longa he tau tangata e tau mga aho whawhasi ke he whakakau pāanga he tau tohi ole nei. Tala mai e komisina koe tau waha kua hoko tau tūlu ki ai nā kai ni koe whakatu whono ne kua kumi tangata ngā hua ke tau mga aho nei kua manako whoki e tau pisinisi si pihia mo e tau pisinisi e whakatu whono ke tau state-owned enterprises. Mo e koe tau whiwhilianga he tau tangata, kua ono ke he tau ngahua, kua mitaki e tutongi. Koe taha, e kakano ia a sinakai whātokalonga kua tohi ole atu ke tau pūnga hua he whakatu whono. Pehe whokia ia, koe tau mga aho nei, kua hiki whoki e tau puhala ngahua he whalu a tau tangata, whalu kua maeke ke ngahua mai he tau kaina, nā kai ni ke tau ofisa ngahua he tau mga aho whamahani matahola walu ke he matahola whām. Kua kisia he mtakau pulinga hua e tau mga aho kua hiki whoki mo e tau puhalanga hua kua lata ke muitua ke tau hiki anga ia. Mai longa whoki nā kai koe tau manafou ke lali ke kumi tangata kua lata mo e kua hahai ai e tau loto matala kua lata mo e whalo tau punga hua pehe nei.
Ko whai mga hofoki he kumi atu ai e mtakau puli ngahua ke tau motu mai whafo. Ke o mai e tau tangata ki ngahua, whakatai atu tunga i tau nosi mo i tau whaiaonga. Toko tolu e tau tangata nei kua whakakisi halo tola tau manatu nā kai whiawhia. Ha kua tau whia i he whahinga hua kastamu e tau pele o awhi motoka halo tolu he whahi tau pue kua mole. Pihe ai ha kua nā kai muitua ke he tau whakatokaanga hata ki he whakatuwhano ke he tau motoka kua molea e hongo fuluma e tau he tālanga ai. Ha kua nā kai maeke e tau pele o awhi nei ke tahake mai ai ki he motu. Koe aho tulon te whahe tau puka mole ne pihea i taha tangata, nā kai loa ia e tau hata ki anga nei he whakatuwhano, koe nā kai maeke ki te mai e tau pele o awhi kua molea e hongfuluma lima e tau ki he motu. Kumikumi atu a BCN News ke he whahe ngahua Customs, mo e whakamooli mai e lau tolu, koe mooli kua tau ofi lau tolu e tau pele o awhi nei. Koe tau kakano kua tau ofi ai, ha kua nā kai muitua e tangata ni tamai hana pele o awhi ki he motu, mo e tau whakatoka anga ngahua kua talia kia e ka penata. Pehe fo ke lau tolu nā kai ko domina fōu a nei, kua whai mga ho fōki he tau se ai e tau whakatoka anga nei, ke nā kai mai ke tau pele o awhi kua maolea e hongfuluma lima e tau ne he tālanga ke tamai ai ki niwe. Tali he whakapuloa e tala nei, kua whai manatu whakise fōki e whala tau matakainanga me pehe a lau tolu, kua lata e tau whakatoka anga ngahua nei, he whakatuwhono ke tau se whakamitaki. Ha kua pehe a lau tolu kisia ke tau mga aho kua mole, kua whalua tau tulaki lalahi, ne tamai ai ki he motu, mai tau whahinga hua whakatuwhono, mai whalua tau pisinisi, ne kua molea e hongfuluma lima e tau he tālanga ai. Ka koe ha ne whakatā ai e tau pele o awhia, kai tau whiha lau tolu. Pehe tau ofisa kastamu, ko e whakatali ni he mga aho nei, ke he whiwhilianga he tagita ke whahi kastamu, ko ia koe tuhi kupulahi he whahi tāna ki tupe. Ko ia ni kua toka ai e whiwhilianga ko e ki whewhe e tau pele o awhi nei, kua tau whia i he whahi customs. Kua kumikumi atu fōki ke he tuhi kupulahi he whahi tāna ki tupe, kai nā kai la whaitali mai, ko he ngoa e mea naka tau se ke he tau pele o awhi nei, kua tau whia i he whahinga hua kastamu. Ke whakaosia ki hado tōla tau walatala ki hea whiawhi nei, taha e mtakau mai he motuko New Zealand koe tau tangata tā whakasino, a nei takitaki ai he pālangi ko Tony McKnight. Ko ia whoki ko he taha tangata talahaua tā whakasino he motuko New Zealand, mo e mai ke whoki a ia ke whakaako e whalu ke tā whakasino. Whakatutala BCN mo ia ke he whahitapu e kwa moli. Mai ke ia BCN News ke whakatutala mo ia he whahitapu kwa moli, ko e matakau hana ni nonofo he kaupā he whaitungi a lofi mo e tā e lau tolu e tau whakasino. Pehea ia ko e whenonga ke wā kia nei hana ke motu, hau whakamua ia he tau kua mole ke kisia, ko e mitakina kai ke tahake mai taha he hana tau wahanga. Ko whakamolia ia he tau nei, tahake mai ia e taha wahanga, tā whakasino hana, toko walu lau tolu he katoa. Ko i ngoa he matakau hana, ko e travel sketching, ka o whenonga ai a lau tolu, ko i o mai uta e tau lau pepa, tā whakasino lau tolu ke maiki ai ke tāi tau whakasino whakamawhisi, moi koe tau whakasino whai mahuinga ke he tangata whano whenonga. Ke maiki ia ke liu manatu ke he tau mga aho mahuinga pe nei ke he hana tau whano whenonga. Kua whakausi mai he nei a hata tōla tau walatala tutupu ke lata e moe a whiawhi nei, a manaki ke mawhale a whiawhi am tōlu, nona whana.